Ambasadorica Norveške posjetila je danas i udruženje LAN u Bihaću, a razgovaralo se o realizaciji projekta Obrazovanje i održivi razvoj do aktivnog građanstva. Projekt je podržan grantom lokalne inicijative iz regionalnog projekta Smart Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške finansiralo je ovaj projekt. Thank you very much. Hvala najljepša, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas. Došli smo iz Sarajeva i mislimo da je jako bitno da putujemo po čitavoj zemlji i da imamo razne sagovornike. Tokom naših posjeta uvijek pokušavamo i da se sastavimo i razgovaramo sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Oni obavljaju jako značajan posao u društvu inače i zaista pozdravljamo ono što oni rade. Razlog posjete je čisto razgovor sa našom organizacijom u vezi kompletne naše djelatnosti, sve što radimo i naravno malo više razgovora o projektu kojeg smo mi realizirali tokom 2023. godine, obrazovanje za održivi razvoj do aktivnog građanstva, koji je finansiralo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.